Gue kita bilang I love you, tapi ngabah lagu. Pakai bilang apa tamang tapi muka baabu. Sorry tak so ganggu, sampai ngabah gitu. Oke tak jauh. Nasib bukan cuma pas-pasan. Apa memang ini takdir Tuhan? Tapi jodoh tetap ada, tak cuma minta doa biar tak salah dola. Memang kita salah dola. Adakah? 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 Sekarang kita semua ngerti make apa kong jadi begini. Oke ngana tuh pilih, tunggu saja tak banyak doi. Nggak mau datang. Dulu macam nak naik kan, orang ni yang bawah sekali apa ni pas ke atas, yang atas ambil tapi tak edit. Okey tukar, nak congkel, pegang congkel tak dapat. Maksudnya memang kena strategi. Pada bawah terus berok. Strategi kami mula-mula yang kedua. Memang kita 1.2 kilo. Adakah? Rainbow Hunter. Zas. Putai. Ya ke? Ya. Saya Ferrari. Saya Wallet. Saya Aquaman. Saya Singapura. Okey, satu tepukan untuk Wawia. Fighter. Mas. Lucu. Bumblebee. Saya Undertaker. Tokyo. Saya Jupiter. Jack Sparrow. Saya R2D2. Spiderman. Okey, tepukan. Ni kan macam malu. Okey, dengan Kissy face, sent to your phone, but I'm trying to kiss your lips for real. Red hearts, that's what I'm on, yeah. Come give me something I can feel. Don't you want me like I want you, baby? Don't you need me like I need you now? See tomorrow, but tonight go crazy. All you gotta do is just meet me at the It's whatever you like. Turn this appetite into a club. I'm talking drink this, smoke free, party all night. Gumbe, girl, what's up? Don't you want me like I want you, baby? Don't you need me like I need you now? Sleep tomorrow, but tonight go crazy. All you gotta do is just meet me at the Are you ready? 'Cause I'm coming to get you. Hold on, I'm on my way. Yeah.
mana dengan pendapat tuan sepanjang 2 hari sekarang ni? Pendapat apa tu? Pendapat tentang aktiviti ni ni, aktiviti semua ni. Aktiviti dia bagus lah. Dia sangat menguji mental dan fizikal lah. Kami sangat Dan ini adalah main event main event in the evening untuk kita panjat Bukit Tampik. Ya. Bukit Tampik Bukit Tampik. Air terjun Tampik rasa. So destinasi kita lepas ni air terjun Air terjun. Luncur, lawan tetap lawan. jumpa lagi. Jom. Boleh lah. Kita telah pun sampai di Capybara, 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 capybara. Salam.